Вас хочется поздравить от души за то, что с профессией живете, за то, что с нами многое прошли, и жизнь вы посвящаете работе. Найти не просто каждому подход, и никого случайно не обидеть, уверенно селить, идти вперед, хорошее суметь во всем увидеть. Учитель – это первый человек, кто подает пример и вдохновляет. Желаю вам счастья на целый век, глаза пусть ваши радостью сияют. Дили таза жазылбаган ак барактай, бөбөктөрдү тарбиялап алга карай, мээрим төгүп асмандагы күн сымал, билим нурун чачасыңар эжей агай. Акты да караны да тааныткансың, алып эштеп ак сүйлөтүп жаздыргансың. Уядан учкан кезде бала апанын көзүңөн мөлтүр жашын агызгансың. Адам бол деп келешекке үндейсіңөр, алым бол деп колдоо берип сүйлөйсүңөр, ушулар жакшы билим алса экен деп бастан турсаң изденип жүрөсүңөр. Кичиип эйл жок жөнөкөй мүнөзүңүз, мектепте окуучундай жүрөгүңүз, мугалимдик сапатыңызды тоототуп, ишиңизден кадыр барды таптыңыз сиз. Ардактуу менин эжекем, атта берсин баркыңыз, сыймыктанып сиз менен чыга берсин даңкыңыз. Поздравляем и любимых, и родных учителей! В этот праздник мы вам желаем больше светлых, ярких дней. С благодарностью желаем вам успехов и любви, и здоровья, и финансов, ну и счастья впереди. Чтобы близкие, родные были рядом каждый день, а заботы непростые исчезали, словно тень. Мугалимдер бизге наса түргөсүздөр, жол көрсөткөн тунук таза көзгөсүздөр. Сиздер дайым ден соолукта жүрүңүздөр, озон өмүр сүрүңүздөр.